Crnogorskom kulturnom centru u Lovćencu održano je autorsko veče Radojice Grbe, crnogorskog pjesnika i aforističara. Biranim riječima o autoru i njegovom stvaralaštvu publici su se obratili i publicisti, kulturolog magistar Željko Rutović i novinar Dragan Mitov Đurović. Radojica Grba je autor 6 knjiga poezije, a za zbirku aforizama Šta li je iznad Popadije dobitnik je priznanja ovogodišnjeg festivala humora i satire iz Danilovgrada. Radojica Grba bez dileme pripada onom etosu crnogorskog pjesništva koji poštuje tradicionalne alate i zanate pjesništva, koje pjeva o slobodi, rodoljublju i patriotizmu. Večerašnje emocije, večerašnja percepcija njegovog dijela više nego jasno govori o kakvom čovjeku, kakvom stvaraocu, kakvom poeti se radi. Nema dileme, na polovima etike, estetike i poetike Radojica Grba je ispevao svoj životni, tradicionalni, patriotski put. Pjevajući Crne Gore, on pjeva jednom uzvišenom životu. Način na koji večeras on govori, način kako je to publika primila, najbolje govori kakva jeste ne samo percepcija dijela, nego percepcija njegovog životnog iskustva. Vrlo zanimljivo čovjeku koji jeste tehničke, mašinske struke, jeste i njegova posebna fokusiranost na humor, satiru, epigram i kratku formu, gdje on skenirajući sve laboratorijske probleme ovoga društva nadomješta one prostore na koje ne može društvena nauka i hronologija dati odgovor. U konačnici, upoznavanje sa dijelom jeste upoznavanje sa čovjekom. Radojica Grba pripada, kažem, izvornom antičkom pjesništvu koje ne pjeva zbog komercijale, nagrada ili bilo čega što je prolaznog. Mi prolazimo, a dijelo pjesnika među kojima Radojice Grbe svakako da ostaje. U atmosferi u kojoj se svoj dočekuje srcem, Grba je prekidan čestim aplauzima posjetilaca koji nijesu krili zadovoljstvo što im je došao u goste čovjek istinskog nacionalnog osjećaja i borac za očuvanje tradicionalnih crnogorskih vrijednosti i slobodarske misli. Biti u Lovćencu, biti ovdje u Crnogorskom kulturnom centru, za mene znači biti u najljepšem kutku Crne Gore, van Crne Gore. Jer ovdje stanuje jedna posebna Crna Gora, jedna stara, sačuvana Crna Gora, što potvrđuje to i večerašnja publika, što potvrđuje to i ovaj program večerašnji, ali i svi programi koji su minulih decenija održani ne samo pod ovim krovom, nego diljem jugoslovenskih prostora, posebno u Crnoj Gori. Zato smo mi iz Crne Gore zahvalni i Nenadu Stevoviću i svim saradnicima u minule decenije što čuvaju crnogorsku tradiciju, poštujući grad, mjesto i prostore u kojima žive, ali čuvajući sjećanje na zavičaj, na krše crnogorske, na ljepotu svoga ognjišta. Radojica Grba je Crnogorskoj biblioteci i čitaonici poklonio značajan broj primjeraka svojih knjiga, a u ime domaćina publicista Nenad Stevović mu je uručio zahvalnicu za doprinos očuvanju kulturnog, jezičkog i nacionalnog identiteta Crnogoraca u Lovćencu. Publika je posebno dala pečat ovoj večeri svojim učešćem i svojom podrškom koja mnogo znači u stvaralaštvu svakog pjesnika. Nastojaću da taj osjećaj podrške koju sam osjetio i koje mi je ispunilo srce opravdam budućim stvaralaštvom. Kulturni događaj koji je na dostojanstven način promovisao crnogorsku poeziju i državu Crnu Goru održan je u organizaciji Udruženja Krstaš. Moderatorka je bila Jana Krivokapić, a u muzičkom dijelu programa nastupio je na harmonici Lazar Đurović, učenik muzičke škole iz Bačke Topole.